Оптимус Гэнг. Шашлыки! Мы едем на шашлык с тобой, Саня. Люблю бульбочку на мангале. Яно смачнее, звичайно. Ты думаешь, осторожно! Ух ты! Ти що, збив його? Де матка боска. Шашлики називаються. Посмажили, посмоктали через. Боже, Саня, ты что? Ты что, боу? Капец, шо? Мы сбили человека, Саш. Ну мы ж мясо уже купили. Пошли, поехали, посмажем его, а потом уже разберемся. Якое? Мясо якое? Свининка? Ну поехали. Моё, ну что-то стало одиноко мне. А на календаре напомнит осень зло о предстоящем дне. Может потому, что опустили гнезда. Як мені здається, уже неблаго отрымливается. Сяреднє просмаження. Саньок. Ну ти ще почекай. Глоли, халилюя. Саньок, як по мне, уже готово. Мясо уже хутко зараз будем кушать. А вот з'їм что будем робить? Ну давай поїдім мясо, а потім завезем його в лікарню. Так буде слушніше за все. Санек, ну что, зараз будем пить с тобой хатний квасик? Medium rare, well tea, well done. Well done, коли ласка. Вау. Отпочиваем, хлопцы. Так. Отпочиваем что? Вогнище палим. Палим. Лес. Палим. Забрудживаем. Забрудживаем и палим. А ты кто? Я? Так. Я лесник. А посвідчи свою особу. Тобі як? Документи, хлопці? Легко. Вось перший документ, а вось і другі. Ух, такт. Як ми будемо з вами розбиратися? Турма, штраф, тихо-бар. Добрий настрой. 118 гривень. Лазня. І дівчинки у лазні. Ну добре, 1,5 бутылечки квасі. Хатнього альбо ліцького. Каб любить Беларусь нашу милую. А нормальові ви, хлопці. Ну, як бачиш. А Сяброва що? Напився чи що? Ага. Да добрый он пьяный. Сябрук, давай поднимайся, давай веселиться. Давай отпочивать. Шашлычок. Мужики! Что? И он же мертвый. Я не мертвяк. Твою Яку макавку! ще макавку? Холера! Это куда? Ты куды? В дупу идите. Ох, как! Да что ты? Что ты робишь? Я забираю у тебя твою тачку. Повезу гэтага. Что? Это не моя машина. Это таты моего. Мы гэта зрабілі. Шикоўна. Стриптиз. Машина бескаштоўна лічыць, дасталася нам. А зараз пойдем ліцкі і хатні піць. Слухай, живот скрутило. Да посмотри, иди. Давай выходь.
Ну як яно? Сприяльно. Зараз таких самодаек на тачці, на Мерседесі. Матка боска. По голове себе побей, ёлуп. Что ты хочешь? Алло, моторчик заглушите, коли ласка. Отрекомендуйтесь документы. Дай. Ізяслав. Гэта што, твой дзед ці тата? Да гэта я. Слухай сюды. Чаго так лайном смярдзіць? Ты абасраўся або што там? Выходзьце з машыны, калі ласка. Што табе трэба на? Няўдача. Сюды, ногі. На шырыню плячэй. Якась халера. Гэта што, какаін? Ці што? Які какаін? Ты што з глузду з'ехаў? Слухай, ты мяне не вучы. Захоўвай маўчанне. Начальнік, чаго ты дачапіўся? Дыхні сюды. Воу! Шо? Да гэта ў цябе рука лайном смярдзіць. Да ў цябе вельмі вялікі зрок. У цябе алкаголю вельмі шмат. Так, давай без гэтага. Мы паехалі. Так, давай багажнік паглядзім. Вашы ўсе шкілеты ў шафе ўжо праверым сёння. Дурань. Каля ласка, глядзіце. Гэта што, труп? Ды ён жа зялёны. Гэта не наш. Гэта не наш. Просто так вось узялі. Забойцы, вы забойцы. Сюды. Пацукі, ідзіце ў дупу. Каб я не бачыў вас тутака. Янка, прачынайся, даражэнькі. Віншую, года зроблена. Паехалі. Паехалі пашпацараваць па рэстаранах, па дзяўчынах. У мяне ёсць такія сяброўкі. Табе спадабаецца.